Cause laba bathi lo umunye umntana lo unekhanda elingapheli hleze phethwe ikhanda and uthi mawuhlele uzwe ngathi khona into enukayo so ngathi ezinye bayashisa lezi zinto zabo thola unukelwa isorage nje mhlawumbe kunuke into ayizwe ukuthi ivala nale ukuthi ungazi ukuthi uzothini manje lezi zinto bathi ziyabalala ibalala ebusuku ngoba besephupheni bathi bayaphupha like angithi nasemini manje ukudliswa zidliswa ebusuku wathi uyalala nje ubone nje shuthi izinto ezenzakalayo ma khona izinto ezilala nani ebusuku khona izinto ezingena endlini zihamba kwi-roof zihamba ku-roof nalapha egateini kune wathi ukhona umuntu bekathela amafutha uyabona nalapha egateini and then mase kuba izinto akulungi lutho angithi ziyabheda yonke next akulungi lutho angifuni uqamba manje akulungi lutho Mbukele Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela igama ngumxolisi uShepherd Kamanxele 2026 sithi happy new year wonke ama viewers ethu sibuyile futhi nowasazi ukuthi sisebenza ngomphakathi sisiza umphakathi namhlanje nginomama anonymous la owanimbona simfihla ubuso umama ngokuhlala ukhona la eGoli endaweni yase Primrose banenkinga ekhaya kade wasebefuna usizo uthi bangaphezulu kwa 10 years bona nomndeni wakhe behlukumezeka ngokuthi banento elala nezingane zakhe so bafethu ngiyacela i-comment section asisebenzise indlela e-right umama nje ubefuna usizo la niyazi ke nani akuze kungenzeka siyamsiza inamba engizoyishiya eyami for safety reason kamama uma ngibona ukuthi ufuna ukufaka usizo right ngizoyithatha inamba ngisendele umama ngixhumane nomama but ngeke ngikwazi ukusheka mama la because ngikhuluma into wrong abanye befeza inhloso zabo engeright ngaphandle kokuchitha isikhathi mama asekumukele kwi-Perfect TV sibonge ngesikhathi sakho ukuthi uzoba nathi namhlanje ngiyabonga yanibulisa ababukeli mina ngumama okhathazekile kakhulu empilweni yami sahlukumezeka nezingane zami eminyaka eminingi kabi siyaphuma siyangena akukho isizo elivelayo ene abantwana bami abantwana bayalalwa ebusuku ngezinto ungathi bayaphupha nje sihambile inemali iphelile ekhaya sazi yebo kungena inyanga ezingaki bayasebenza but akunasizo esilitholayo nemali iphelile senamali ngiyakuzwa lokho manje xose ukuphula ulimi ngifuna siqale ekuqaleni iqale kanjani lento le qale nini mangikhumbula sokuthi yaqala kudala manje sengicabanga ngoba ngaleso sikhathi bengisasonda kwenye sonto le yaseLimpopo le nabantu abaningi so ngiloko ngilapho ngithandaza abantwana bami bakhulela khona lapho hayi makuya kwashona waqala wagula umama mama wagula hayi ngathi umama waba right babazange agule nje washaya istroke bathi bamisa esibhedlela washona bokuyi 2023 then sahamba sayongcwaba baba kwaba umama losoyagula futhi naye waye esibhedlela ngo-2024 naye bekuyi-February naye washiya ayisaya nje ku-right siloko siphila singaboni nix ayi kwaya lapho izinto zaqala nje kungabi right and bengosi umuntu ukuthi ngithi ngiyahamba ngoba ngithi bengikholelwa lapha bengithandaza khona ngitshela ukuthi ngoba ngiyathandaza wayimele ngiphume ngithi ngizoya ngaphandle ngiyofuna ini
kwaya bekuyi so bekuyi 1999 mangilele ngaphupha ngifakwa into la ngaphansi mangifike esontweni bathi hayi unesilonda banginikeza izinto nje ukuthi ngilokusi yongabona siso lesi singakhona into engathi ihlele la ayiphuku ngathi iyanyakaza nje nalapha khona into ezihambayela yafutha kuyenzani nix nala endlebeni ngathi khona into ibekiwe la so mase sicabanga sitshela ukuthi maybe ama remote control wabo labo abantu abayenza lezi zinto okay saya bokuyi 2017 2017 man 2017 ngayingeni phakathi mase sihamba mina mangihamba ebantwini ngibona ukuthi lezi zinto azingisiza abantu bathi phela uhambe na ngoba nalabantu nabayahamba manje nami ngasengicala ukuhamba lapha mangihamba mina kuphuma udadu wami endabeni zami kuthiwa hey udadu wakho uyokwenza lokho nalokho naye makahamba entweni zakhe kuphuma mina nalo ilasiboni yakithi lo mfana makuhamba yena kuphuma mina mbona laba abahamba bawu2 kuphuma mina and then kwaya bokuyi 2020 lapho or 2019 kwabe sokushona lo dadu wami lo ongilamayo makashona and then hayi bangifonela ngasahamba saya khona ekhaya then mase sibishe silungisela umncwabo ngoba bekungama covid ya kuthiwa singabe baningi sibe 50 kanjani then mina ngibhizi nalo mntana wakhe sisalungisa indaba zami mamushara manje lo umunye lasibona kithi uthi no phela ngeke singcwabe lo muntu singazi ukuthi kwenzakala ngithi hayi right nina ngizozigroup and then imoto nihambe niye lapho niyakhona then mina ngizohamba nalona siyelungisa emoshara bathathana kumamncane bonke naye baphuma baye lapha bayakhona babafika lapha kuphume mina kuthiwa mina yimi ngenza le nto lezi kubulala abantu la ekhaya okay babuye abantshela abantu thina sibuye maphela umunye uyale umunye wale manje ngiyababiza ngithi bengifuna ukwazi ukuthi ngihambe kanjani hayi kuza omunye mamncane wami lo umncane kulaba abantu hayi sihambe kahle kuthiwa hey umuntu wayenza ama-gate into ezinye umakhelwane opposite into ezinjalo okay hayi kuthiwa mase sicede ukungcwaba lona sizothathwa ingubo yakhe imisiwe kuleyo nyanga yosetshenzwa ukuthi alala okay baya sazi basela bayenza thina sabuya ngapha masibuya kwahamba labantwana balaba ulasibon nalabo abanye abazukulu baye ekhaya for Christmas angabe thina sangcwaba before Christmas sathi ngoba thina sibesilanga ngeke sawuya ngoDecember kuzozala besikolo mabavalile bahamba abantwana baye ekhaya mabafika le bahamba bona laba le group brother wami lo lasibon nomntana ka Mufi bahamba baya lapho kuleyo nyanga babafika lapha abatshela ukuthi sakhuluma ngami futhi okay mase sifika la sithole ukuthi hayi abantwana bayafuna phela ukuthi mama phela ngapha thina abasasikhulumisi futhi abasafuna ukuthi size emzini yabo ini ukuze inyanga lana izosebenza kulo lasibona lo wakithi wasala ekhaya mina benginomzi wabo okay hayi ilokuzana iholiday maphela vela ngizogibela ngiba ngithanda hlali kuwo vela benibhakasha abanifuna so nizoyibuya la kunandaba hayi babuya ubuhlobo baphela kanjalo manje masiloko sihamba wazohamba lo mntana lo number 2 waya kumunye bafika lo muntu sicala sahamba kumunye masifika siwu2 lo mama uthi mama waye bathu wena uyaloya nithi hayi bakhuluma kanjalo mara mina ngaza uthi mama ngibhekile wena unani mara kuthiwa wena uyaloya efamily ngithi kunjalo bathi kanjalo okay saya wazophuma yena waya kunye indawo ayilo wamtshela ukuthi phela umama kukhona umuntu ogeza ngaye mageza ukukhuluma igama lakhe phela ifamily ithu uyaloya ngoba lo muntu mageza ubiza igama lakhe
hayi saphuma lapho ngathi ayizothi masithole isikhathi sizoya siyombona ukuthi le nto ayikhuluma yini. Hayi wangithatha saya kuloyo sambona wakhuluma same. Hayi umunye wathi khona omunye kuphi sahamba. Mase sifika le hayi wakhuluma lezi asikhulumayo ukuthi ubrother wakho uyokuyenza le nto ezinje into ezinjalo. Wazofona futhi uthi kulo hayi kumele uze ngapha ngespeed makafika le uthi phela umuntu okuthakathayo umama wakho wena. La uthi hayi ngithi yazi umama la sihamba khona sihamba sinaye njalo nje le nto ikhulumayo hayi sizobona. Hayi saphuma lapho sifuna yini usizo asilitholi asiya ngapha akwenzakala next phezulu zwakala ngathi kuno into nasekamereni la kunala khona yangena ngefastera uyayizwa qho noma ekseni iphuma uyayizwa qho yaphuma ngathi yahamba uzwakala ngathi into ithi uzwakala ukuthi yangena ekseni ngabo 4 yaphuma ebusuku uphupha udla tu uyaphaphama sewunjalo le ehamba esiswini ehamba nini le uthi ihamba kwesiswini namanje nje isathulile yahamba kufika ngathi kune Oristina or yini into ehlele labonga abantwana bami laba yi3 mina lethu le iziso zingaka zikhulile noma ngadla into encane nje ungathi le inkukhu yonke sometimes uthathela ngalo ngothi hayi namhlanje ngifuna ukudla ngifuna ukubona ukuthi kwenzakala next nakubatwana iyahamba khona ukuhamba esiswini kubatwana kuye kuzwakala ungathi kuya kube kanjalo kubo ngangithi asakhulumi ngayo lento so ngathi siyahlukumezeka mase sikhuluma ngayo nalo munye lo uthi ngapha khona into engathi yahamba la nakimbe ikhona la manje khona ngizwa ngathi ayisala ngapha muva lo ngathi konke lapho la ngathi parki mole retleng so athi khona into ihambayo so hayi ayikho into esizoyenza manje asazi nokuthi siyenzeni imali iphelile sehlezi kanjalo sihambe futhi amla ngazi nokuthi yini bayenzile angazi ngo2017 bokhona Facebook yami umfana hayi lo muntu wangena ku zinto lezi amazedakamiso lezi mntwana sithi kuye no sister wakhe ngithi asingakuthatha sikuyise ama rehab uzoba right ukuthi mntwana vela ngasasondeli duze nathi ahlala nomalume wakhe lo lasibona kithi la ahlala khona hayi kwaya kwathi nasahlele masihlele kuze benine business la bengidayisa khona into singazihambi kahle kuhlangahlangana thola uhluleka lokwenza i50 ngelanga hayi siloko siyenza kanjalo siyangapha sishisa impepho siyenzani singazi nokuthi siyenzeni hayi kuye ekseni bangithi ngiyabuka lo lasibona kithi sathi sister Sambo uthi kwenze njani uthi asambe masiya thola lo mntana ushile umzimba wonke hawo manje sithi simise esibhedlela uyala ngithi thathani ingubo uye wayongena ku electricity le barking le station lezam tlhagas yamshaya lento uthi mama phela idokolosi yakuthatha yangisala hayi phela kabambe umuntu ushile thatha ingubo bamgoqa simise ambulance isibhedlela sho uphile 3 days 3 to 4 days hayi kuye fika simnqabe ngo2017 yabe ku December hayi salungisele into zokuthi asahayi sombe sabo sahlala sithi siya ngapha emasontweni next siye kubazalwane sihambe standardana le ntaba next namanje nje futhi asazi nokuthi senzeni cause laba bathi lo umunye umntana lo unekhandela engapheli
hleze phethwe ikhanda and uthi uma uhlele uzwe ngathi khona into enukayo so ngathi ezinye bayashisa lezi zinto zabo thola unukelwa i-storage nje mhlawumbe kunuke into ayizwe ukuthi ivala nale ukuthi ungazi nokuthi uzothini manje lezi zinto abathi ziyabalala ibalala ebusuku ngoba besephupheni bathi bayaphupha like angithi nasemini manje ukudliswa azidliswa ebusuku wathi uyalala nje ubone nje shuthi izinto ezenzakalayo ma khona izinto ezilala nani ebusuku khona izinto ezingena endlini zihamba kwi-roof zihamba ku-roof nalapha egatini kunengathi ukhona umuntu bekathela amafutha uyabona nalapha egatini and then mase kuba izinto akulungi lutho angithi ziyabheda yonke next akulungi lutho angifuni ukuhamba manje akulungi lutho angithi uyazombukela bathi before bebenokuthola ama-plastic aboshiwe aphosa ejardini izinto abakhala ngazo uma angathanda ukuthi lapho umuntu ofuna ukubasiza kunezinto ezilala nabo endlini uma muney'ngane zamantombazane njengoba esho ukuthi umfana yathatha utiyoloshe umphosa lapho ngathi power station khona yafika washiswa ugesi agcina sidlulile and then omunye umntwana unekhanda elingapheli umama uyasho nawe ukuthi khona izinto ezihamba ngaphakathi nomunye usisi ongekho la naye uthi khona into ehambayo la emzimbeni kuye ongathi inyoka like kodwa nje it's painful umbilical cord okuzala ingane isasentsha elanga lakhona ebusuku bakhona mina ngathi kugcwele something like sweet ubuhlungu isizwe ngaze ngaphuza ino ukuthi ehlise khona ukulala ekuseni mangithi ayithi exercise ngoba ngizwa ngingcono mangithi umbilical cord hayibo umbilical cord ibuyaphi yes and uyayibona ukuthi isase fresh ayina 10 days nazizwa njalo izimanga ezenzeka kulele ekhaya uyasho usisi last week bathola i-umbilical cord lokho okuphuma kumuntu uma ekade tete asazi noma ile ino wamala waphuza ino wa relieve kwenzeka lokho ibona labantu ababenza lokho so shuthi kahle kahle mawufona lapho umelapho endabuko i-traditional healer umama ngeke kwazi ukuza kuyo mawubuka lento le ufuna iqala ikhishe ekhaya ijaldini clean ijalidi kuqala because mayengeza kuwe mina I think ngeke kuyenze sense ngangcono umama uhlala la ePrimrose ngase ngako Malvern la eJohannesburg nje akude kakhulu nenkabedolobha so and then masuyaba cleana ke nabo wanabo kuningi okwenziwa kubo and nama bed luck njengobusho imali ayikho imali ayisekho nje umuntu wazi ukuthi khona manje mina sengihola la pension ibhadale lawo ma society lawo kuphele kanjalo laba abanye nje abanabo nabantu abahlekisana nabo lamantombazane next amantombazane lethi ixosha abanawo ngisho ama boyfriend next bayiphilela nje basebancane funa banawo phela abantu because uthi let bad things kuphela ayilungisi next mbukeli ngicathu uyayibona number la screenini 0793946084 ungu-WhatsApp kuyo ufone kuyo sebehambe abahamba ama-traditional heal uyasho mama ade besonta before bahambe amasonto onke abathandazi still abathola ngosizo neyinyanga zonke nemali inkinga akhala kakhulu abasenamali umama kuphela nje singathi uyena ukwazi ukuprovide nawe wenza izinto ezincane ekhaya imali ayikho bafowethu sacela nje umuntu ofuna ukubasiza othi nje hey ngicela ukusiza lo mndeni lo especially bangabantu besifazane abana ama boyfriend izinto zabo azilungi abanye abayithoni nemisebenzi kuyabheda nje bafethu nowasho umama athi ayidayisela kunzima ukuthi kwenza u50 a day awakho ukugcina mama before sivale khona ongafisa ukudlulisa ngafisa ukudlulisa ngithi ababukeli basisize bathu
nathi sifana nabanye abantu ngoba asihambile sha asazi ukuthi sizophuma siyephi siyeni siphetheni ngoba uma uphuma kumele uphume wazi ukuthi lapho uya khona sihambile sihamba sifakwa emanzini siyafakwa kuphi hayi still yafana maningade nihambile kuyathula mhlawumbe usuku noma nje nithi nibuya next angithi uyabona kuba wes ha Wes. Ngoba uhambe manje uye emntwini awugeze. Yena awugeze lento ukuthi uyapromise ukuthi yena akahlula nje lutho. yes Ebusuku mawuthi alala na inja ilala nawe. Uyibiza yona le. uyayibona kanti lento le like inja Yes. yes bafowethu ngiyacela kakhulu njengoba nazi nani makade umuntu efikile la kancane usizo engalutholi sengingaba ibhadi la mama ngabe njani yena ngiyazi ngizomnika usizo ngiyacela nifone umama ukhona la eJozi kwabaseJozi inkinga enkulu ngicela siqale koklinikce ngoba bayasho kunemithi etholakalayo nazi izinto ama-umbilical cord atholakala nezinye izinto ezibhedi abanama boyfriend osisi usisi nje lokhulumayo ungambona use-age nje semncane funa unomuntu kodwa kuthiwa abasingile futhi lento ayifuni into enhle kubo ifuna izinto ezibhedi kuphela so ngeke bafethu ukuthi abesifazane funa bebe impilo iyaqhubeka balala nezinja zonke lezo zinto sicela umuntu ozoklinikceke mase cleana nabo umndeni wonke iPerfect TV umama bafethu ngiyacela kakhulu ebhlungu lento lena nama ngikho right ngalento le ngiphatha kabi kakhulu mama semdala funa beyihlalele wakhe uphile webe happy njengabanye kodwa manje stresswa ilento isiyenzeke more than 10 years sibheke ko20 years yenzeke ngiyacela nisize kakhulu iPerfect TV uyafona uya WhatsApp kule number le noma une story ofuna nawe uzohlala njengomama phone WhatsApp kule number le ngiyacela sisiza kakhulu umama kwamanje sifocus entweni yakhe traditional healers nasi isikhathi senu sacela nizoxina nawo umuzi nisize nabo mama siyabonga kakhulu emakhaya nibe nosuku right ulike usubscribe until next time ba away.